Khẩu ra cái tôi cái nè, cái gì nè, bây giờ hay chỉ hay tôi nè, khẩu ra nè, khẩu phá lại, cái khẩu hay tên hay chỉ tôi nè, nè khẩu ra, hay gì hay nè, hay gì tôi nè, vậy thì hay tôi khẩu, bây giờ xí đạp mà. Hello, it's Mr. Bell. Finally, I'm back for good. Check this out. The video is only a few minutes, but the harvesting, it took about 4 days. So farmer's life is not easy. It's so heavy. I'm going to stop. Bye bye everyone. Here I found a new friend, Miss Butterfly. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발. Thank you. Hey, क्या है? ये शिकार है?